termasuk juga sebuna saat bekal pasalamet wargana dari cemah-cemah musibah ban balai. Keng ampuni bodoh si mamata mo kento itu bondo kan ampun lambok hataman Quran sholawatan bening sahabab ben lain mak pakun boy corona beda gias tu benda mak ki beda balai musibah taan mun Quran ben sholawat ipaselan selamat dari cemah-cemah musibah ben balai. Jawabannya kita nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sateja para jamaah muqaddaman utamayipun sateja para tokoh masyarakat, para tokoh agama terjugan dari staf kelurahan se kasatujuna sangat beten kaula amul jeeki. Selain kita asokor karena kita ning saat semakin paringi kesehatan dan kesempatan kaangkui ngikuti doa bersama khatmil Quran sareng sholawat bersama juga ngiring kita anyuun kita atua malar muka kegiatan seelaksanaaki saat semakin panika selain katarima lebih-lebih menteraja barokana. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekasatujana sangat beten kaula amul jeeki Al-Quran panika aropaaki mukjizat si paling agung si etoronna kidek kanapi si agung yakni junjungan Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekete maos Al-Quran, orang sekete macelen kegiatan Al-Quran sanajan tak nuruk maus misalkan napa cetak oning king abontoh nolongi atas terlaksananya kegiatan Al-Quran maka bakal ngaule kilian aku ngaben kamul jeenna Al-Quran teti pamulja ben Allah orang si macelen Al-Quran orang si macaan Al-Quran malah benikun abek nama lolo jukan keluargana ben topotona nikah ngauleh jukan kilian aku ngaben kamul jeenna Al-Quran milana para sahabat jimin tak ening setak aget yakina dek ka Al-Quran malah beda salah setong sahabat setepakna dalam paperangan ketika istirahat pakon aronda apiket ajeg
selain asaren si kabagian aronda panikah tak asaren tapi ikiba maca Al-Quran dalam solat. Allahu Akbar ngatamaki Al-Quran dalam solat. Pas pasar ben orang kafir cetas bakun dalam kabadaan asolat maus Al-Quran. Pasar boleh sampai 3 kali. Dari napas agak lecir. Orang nggak bakun maus Al-Quran dalam solat. Akili kakancana si asaren bungu jaga. Bah. Arya kan pasar. Arya derena maki abu jeng orangnya. Yantos sampai salam pas tanya aki. Sampian mata arasa sakit. Ben mata pas langsung ambu. Cek ring tak apa mendarurat. Mak pakun maca Al-Quran. Jawabanna kaulah nalekanah maca Al-Quran dalam solat. Pasar berema kaulah tak arasah. Karena elompak nikmat tah ben senengah kaulah dalam maus Al-Quran. Mantar moga satu jana oleh kilian dari sahabat sangat seneng ngabun cinta nah dek Al-Quran. Nikah sahabat taretan. Lemas tena kau leben panjenengan berusaha sapa dikajukan dalam kabadaan sakit tina ejak kaje engkok maca Quran tina ejak kaje mun bisa engkok hadir ke kegiatan Al-Quran karena semata-mata teroh oleh kilian barokah ben syafaat Al-Quran. Al-Quran lamun emaus taretan saben huruf panika nilai 10 kabagusan. Bahkan lamun andi uduk bisa sagami kabagusan. Misalnya ni Al-Quran kan beda huruf-huruf muqatta'ah istilahnya. Contohnya alif lam mim. Termasuk juga Yasin. Alif lam mim. Ini kan 3 huruf. Yasin 2 huruf. Yasin. Lah kan maus Yasin. Ini kan pun 2 huruf per huruf. Nilai 10 kabagusan. Berarti pun oleh 20 kabagusan. Mun pas terus lagi wal Qur'anil Hakim. Sana pak kabagusan. Mun pas sampai sakaca. Mun pas sampai sajus. Napa boleh lamun Al-Quran mau sampai hatam. Maka ning waktu hatam mah digunakan Kanjeng Nabi Allah matoron sabitat ebu malaikat. Akati saat semakin panikah Al-Quran imaus mulai gelek kol sangat kira-kira pas semakin hatam sekitar kita panikah bede sabitat ebu malaikat. Kau tu yakin kau leben panjenengan nikah sebuna Guste Kanjeng Nabi. Sabitak ebu malaikat benikun 6.000 sabitak ebu. Satu jenah sabitak ebu malaikat sebeda sekitar kita. Atu ekih pertama anyu unaki sapora kaangkui hadir ning majlis tempat hataman Al-Quran panikah. Mentermuka kalaben hadir kita saja ulia pangapuran Allah. Nomor 2 malaikat anyu naki rahmat sopaja pakili ka orang si akumpul ni majlis khotmil Quran panika. Si nomor 3 anyu naki cet hajatenna sopaja qabul pateka ben Allah. Milana kegiatan khotmil Quran panika saya jalan naki kalaben anjang sana
Lamun makin ni ike ento se bulan bakal datang ni ike amma mak le pada tapak compokna era bui sabitek ebu malaikat. Mantermuka kegiatan panika bisa terlaksana kala ben istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Teti lamun tero era buana malaikat compokna panjenengan kala ben jumlah sabitek ebu beda eki hataman Al-Qur'an. Nikah satu jenah nanti eki betapa agungna ben muljana Al-Qur'an sampai kenengan seetempati hataman Al-Qur'an mulja eki ben Allah iakungaki ben Allah. Para ajunan se kasatu jenah sangat beten kaula amulja eki. Dimin nikah gemperan bukti masa sahabat beda salah setong sahabat si ngubujaran waktu tengah malam maos Al-Qur'an. Ketika maos Al-Qur'an jerena masalah aja gereja sehingga ambu ting ambu maos Al-Qur'an ambu kia jerena si aja gereja si masalah pas ambu kia karena jerena ambu si masalah nursaki maos Al-Qur'an ting maos pole komat pole si jeren jadi norok bacaan Al-Qur'an lah mengak injek arapa jeren mak pas areng bareng ben bacaan Al-Qur'an nasengko masolana aja gerejana akhirnya karena penasaran intare kakandeng jerenna ternyata ning iya tasah kandeng ngajerenna nika budi semacam undem sepenuh kala bencahaya totor lekas kala kuenah lastari sobu sahabat panikanya biska Rasulullah ya Rasul abtina mengalami setong peristiwa malam mah tengah malam akad panika sepanika oh iya beentau ondem sepenuh cahaya jeria apa utabus apa punten jeria malaikat haddam Al-Qur'an karena waktu jeria beun maos Al-Qur'an jerenna tapa peken karena ben Allah panangali jerenna beuna dekah malaikat ta Al-Qur'an nyata bahwa orang si maos Al-Qur'an kalipongi para malaikat ta Allah ben pole setong daerah termasuk RT kanto lamun terus beda eki kegiatan khotmil Quran debunaki as'ad sokaraja tak ruwet teledan tataanna masyarakat ajumanna masyarakat tak ruwet anapa karena mun Quran sepa jalan bakal otomatis masyarakat tak bakal tumbuh kesadaran tibi karena Al-Quran si ampun masadar termasuk juga debunaki as'ad bakal pasalamet wargana dari cemah-cemah musibah ban balai keng ampuni bodoh si mamata mo kento itu bondo kan ampun lambok hataman Quran sholawatan bening sahabab ben lain mak pakun boy corona beda gia itu benda mak ki beda balai musibah taan mun Quran ben sholawat jalan selamat dari cema-cema musibah ben balai jawabanna kita nyocok si asolawat ben si maca Quran kama banyak ben si tak maca si alaku fokus ben si alaku coba kama banyak nih kaki ontong beda si maca Quran ben maca solawat beremah mun pas sobung sakali napa tak cedulan musibah nasi patoran nikah cek singa a ki cedot ben pangeran
ki ekorting ben pangeran karena ki beda orang si macaan Quran. Pada ben kidul wafi netene kendaraan ben letu. Alhamdulillah, alhamdulillah kiai. Seletuk berak setong. Beremamun pas letuk kakak pipa ampak kan benes tadi sakale. Jadi untung nih kagian. Lemilana mun sajen banyak kegiatan Quran dan sholawat insyaallah bekal sajen ipa salamet sarengan Allah. Terakhir saya lebih iarap maca Al-Quran kaangkui pelindungan abe kaangkui penolong abe tingpon depak dek ke alam barzah tingpon depak ke akhirat sebab orang si macaan Al-Quran depak dek ke alam barzah bekal epatera kubur bekal lega kubur tak bekal sempit karena barokana Al-Quran. Sebab Al-Quran seimaus ni kayak rekam ben malaikat. Depak kakobur setel pas tingpon mate orang ngasih maca nih ya setel. Misalnya la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim wa kana Allahu sami'an alima. Kak dinto kan suara nabi na malaikat iya erekam ben kok ben pangeran epa kon setel hati ya karena ben abode ekopur leh ting setel per ayat nikah namboi terak ka kubur namboi kajempur dan kasenengan ting setel ayat berikutnya intu budu khairan au tukhfuhu au ta'fu ansu'in fa innallaha kana afuwan qadira atau butera boleh nih kaki dua ayat bermamun pas sempat selama odi nangatamaki Quran sana pa ayat sa Quran 6236 ayat cek tira napas kubur orang sesempat ngatamaki Al-Quran selama ayat mentermuka kita satu jena sempata sehingga misamih ngoli syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah.